Mzansi, South Africa, bafowethu nawo ama-artist azokhipha mhla ka-1 August. Yiwo lawa sesithombeni bafowethu. Azokhipha nakanjani. Wena mthandi womculo, wena mthandi kamaskandi, wena mthandi womusic wasemzansi, wase-South Africa, wase-Afrika. Ngithi nje zithathele yakho kulabaculi abakhona. Abanye babibo laba la esithombeni bafowethu engibafake bonke. Kodwa nje sebeqinisekisile mhla ka-1 bazokhipha. Abanye ama-album aphelele, abanye ama-EP. Kodwa nje ukubabona bese sithombeni kukhona impela ozokuthola kusukela mhla ka-1 kuyale bafowethu. Ngicabanga ukuthi bazosenzela iqiniso, bakhipha into ezosijabulisa, into ezodlaleka, into ezoba mnandi. Vele sebebadala bane-experience, so ngiyabathemba kakhulu, ngiyabasiphoxa. Nathi-ke singabaphoxi, sibaphe i-support njengenjwayelo, njengabanye seke sabapha before. Siqhubeke nje sibe ndawonye, silalela ama-updates futhi la kwimpahla zengane channel. Nami futhi ngizokwenza sure ukuthi ngiyaqoqa yonke information ngihlanganise ndawonye ngilethe la edingwa inina bafowethu, njengokuthi njengoba sila kwi-page noma sikwi-channel sesifana nomndeni. Ngicela-ke ngane zakwethu siqhubeke sibambisane, siqhubeke sibe ndawonye bafowethu. Nawe othe uyayihambela mhlawumbe wahlangana nale channel, siyakucela usijoyine, usiphe support, subscribe, ushare ngamavidiyo, wenze okwenziwayo, uphawule bafowethu-ke. Ayikho into ebaluleke njengocomment, ayikho into ebaluleke njengama-comment, ngoba umuntu la ama-comment usuke ebeka khona umbono wakhe ukuthi yena ubona kanjani. Lokho kuyasikhulisa-ke nje sonke njengoba suke sila epage-ini ukuthi okay, futhi makanje kuhamba kanje, makanje kuhamba kanje, kuyasisiza kakhulu. So ingakho ngihlezi ngicela kakhulu lokho ama-comment no-subscribe ukuthi bafowethu lokho ngampela ngiyanicela senze show siyakwenza. Leyo nto iyasakha, iyasikhulisa nje sisonkana sila bafowethu. Ngibonga kakhulu ngesikhathi senu, nibe nosuku oluhle. Amen.